Parlop baro hadin ikong anamon tham iwe ni kinong mai lenti baneng kong na badeng ki kentai kasi ya kecing nang jing sta. Mentapan nginya pai sa sya iwe pat ilong kni. Ibalong i kentai baneng kong ibapas ya kecing pule an. Bat ilong ru i kentai baneng kong ban long idkhat jong ka yeng dorbal thau an Asam. Bat minister sarkar hakipor ki pamanchwa. Bat ka kerteng ge jong i kalong i Mavis Don lengdo. Tongin yang ngam ban inya pai chapang jong i kindia. Lakhaya i Mavis Don lengdo. Haka sautrik ujileu kat kandai spa ndriu. Halaban shilong. Ilong ru ikun balai na pedeng gisaungut shipara. Ikmi jong i idei ikong haliban lengdo iwe na kinong kayi jan hakipor manchwa. Baru kepal jong i uharishan syabong ulong unong terikam sokal. Belatrai kumus Superintendent of Water Work. Juga office municipal. Baru kepara jongka uday unong Irish Judge Don. Day nagata-gatao ko pa penlong i Mavis Don. Banyo ia ka Judge Don. Ia ka baju sungutanat ban pendekam rengkat berkakateng jong i kum i Mavis Don lengdok. I Mavis Don imsyam lalit school naduk dangrit hangne hasor shilong. Henry lalit apok kata hak school St. Thomas School. Hangne i Mavis ila penkut ia kesengi jong ka Jingshaw School kum ka kenarit. Nalor ka jing pule jong i. Ila yo ru ia gene ke school ha ke jing hikai tem pa yeno. Keba ila pendep ia gene ke jing hikai but ha uno pra ha ke senam khat khandai spa khat pra. Ila yo ia ke certificate ha ka pa yeno for playing junior division na ka Trinity of Music London. Hadin ke jing pule school jong i hakal kata. Kato kan senam pat ila wan pai no Shillong ha ka ba ila pule kindat senam ha Wells Mission Girls High School. Na kene ke school ila pen kre ia ke matrik. Bat yalek matrik ru kum ka private student. Hau bena yayong kat kandai spa R4R. Bat ila pas ha ka first division. Hadin ka matrik ila lek ban pule ya ka intermediate art IA Hadiah Sons College hakal kata. Bat ila yalek ya ka IA hau bena lebar kat kandai spa R4R. Bat sa season pat ila pas ka first division. Hadin ka IA ila pule ya ka BA. Bat ila pas ha ka senam kat kandai spa R400 haka kerdan distinction. Hadin ba ila pendap ia kejing pule BA. Impat syamna sange setia kum kiwei pat ki kentai. Henry ila lej sa sya kiwei pat ki lan jong kejing nang jing star. Kat ba kalat kelenti kadang peli. Yai kum ta im syamna penle no ai. Hadin ka BA ila lej pule pas ia ka BT. Bat ila yale ia ka examen jong i hakal kata university haka senam kat kendai spa life ho. Bat ila parsu ia kene. Menta ila la ban sange no. Lane ban long inong hikai betebet. Henry imsyam lalong kumta bat imsyam la syong taj satia. Henry ila ngam sa syed kitway jong ke an. Bat ila yale ia ke examen BL jong ke Kolkata University hak senam kat kandai spa life war bat ia ke neru ila pas ke second division. Hadin kini ke jing pule jong i baro. Ila wan pai sila ke jong gari ban syam hapadang ke jing palo jong ke san putai. Day house senam kat kandai spa life san. Sokal ka penmit nengkong ia ka wei ke constituency kerpang nang ka bentai ki kentai ka bajutep kum ka Shillong Women Constituency da ka ne ke jing pen bai thmai ka sokal ki kentai na Shillong ki la ban chit hi ye ki nang mi khman kum ki kentai ka ne ka la pen ki ye ke jing mut i Mavis ikong Mavis om tang ba yo ye ke jing pen Shillong na ye rei la yo ru ye ke jing pen Shillong ba ka jing ka shan ki ba bon balang ki lo ki jor kum ta ha snam khat kandai spa la phonyo ha ku lan kat ila mi kumenong yale election hakaba ila yang na ka party independent but ila job percaya ikong Berlina dingdo kumta i Mavis ila mi banlong ikan thai kasi banengkong banlong idkhat jong ka ying dorba thawan hak tu ki por men bada ka jelam kalaya kadang dai hapo Asam hakene ka election am chumladon kano ka seng ka buyo majority kumta lawan lam ya ka sarkar da ka sarkar senrap hapo ka jing yalam Usa Muhammad Abdullah ha tulang jong senam kat kandai spa live kandai ula chim i Mavis Don banlang ka wei ni ki menteri bahe do kabinet ha ka sarkar ka jong u kane ka jingja sa shisen pat kla penlong ye ki kentai kasi banengkong banlong menteri na minister sarkar bad ikong Mavis om tang ba ilong i menteri la ne MLA banengkong do na baneng ki kentai kasi rei ila long ru i menteri sarkar banengkong do na baneng ki kentai ha po ka jala Asam bad hadu hari India hi barok away. Kasolkal sunrap jung Muhammad Abdullah kam syamane Islam hakitu gi por. Barkala kalon no tanghap din sitang por.
kum ta lawan lampa dia ke sorkar da kaseng kongres hapo ke jingelam ukopinat bordaloi Henry nagaliang ke sorkar kongres kala ibit ban penek pensa i Mavis Don kum i minister hakitu kipor men ba ka sorkar kongres kala long ka sorkar i Mavis Don ila long kum menteri ke kwat ke khia kawai ni kikam hakaban nagaliang ke jong i ila penteri kam ya ka an bakito ki khna ke bio jingi kai kam nurse haki hospital bomdai jong ka sorkar ro kum ka Wells Mission Hospital kila banyu kam haki hospital sorkar kene kala long ga jing mentoi ki kintai khasi riulom kum juru wat i ki kintai hapo gari India bun na ki kintai haki tugi por kila yo kam haki hospital sorkar bat haki hospital bapel haka bala priang shakaleng ka Assam bat bun ru kila kiu shikakadan ki bahe haki hospital ki babon hak senam kerkendai spa South Henry kala penlong ya kawai pat ke election dai hak nek senam ru ka kongres kala wan mi ningkong hak ni gelum khasi jengi hak nek senam uba joy ulalek yesot ningkong e bat ka parti kongres berula ju persyang ban penwan ye ikong Mavis Don ban rung no shika parti kongres Henry Wat u Vishnu Ram Medhi u chief minister bahadin jong u kabinet baldaloi ula kentu ye ikong Mavis Don ban rung no shika kongres Henry Mavis Don im syamlatre satia bat ilayang la kajong kanong rim kumba juyang hakipor baladan bat hakene ke jingele ikong Mavis Don ilayele persya ye ikong Benelli Khongmem hakaba hakene ke jingele ikong Mavis Don im syamla job show bat la job ikene ke jingele da ikong Benelli Khongmen hadin kene ke election ba ilaran ikong Mavis Don im syamla syong tat setia wat hadin ba imele election show re ila sedang ban shim benta sahikikam san peltai hakiwe pat ki benta kata kalong kum inong yalam bapau jong ka Khasi State People Union harangkat Profesor Gigi Swear bat Profesor R.R. Thomas ila long ru inong kershan bat inong yalam jong ka Federation of Khasi State hakitu kipor bat parlok hangne ngan penkot kene kalong ka khana lengkot syapang i Mavis Don lengdo iwe ni ki kentai kasi bapas nengkong du haka jimpule yegal an bat i bapas nengkong du haka batem mi kapayino bat i menteri banengkong do aka sorkar bat i MLA kentai kasi banengkong do dia parlok ka khana ga jung i kam chimlakut tangkat ne regane kalong ka khana ka balengkot ka basyu thu lengkot e chipang ga jing em ka jung i bakum ka weni ki khasi balong hakardan ka bahakmat kum inong mai lenti haka kam san potai kum ta parlong angai ken long jing mentoi na bata jung pi ki basngop bat ki basngop ya kane ka jing itu khana lengkot chipang i Mavis Don lengdok